amen, amen. Hallelujah, amen, amen. Hallelujah, amen, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen, amen. Hallelujah, amen, amen. Hallelujah, amen, amen. Hallelujah, amen. Kagendana, zakagendana, agakiza k'Imana we zakagendana, zakagendana, agakiza k'Imana we zakagendana. Zakagendana, zakagendana, agakiza k'Imana we zakagendana. Akomureke mbabwire, bro, ura mu Pasteri. Mwumva arigisha nibigisha Imana uro gushima kabisa. Kwa fande nigeze kujya kwiriza kwa fande mu rupangu. Basisa sugi umuntu. Ndavuga ati mwami Imana urakarama. Je none naguze ibintu zibibaye. Je gutya ibintu nabivuyeho samba nutwana twazo two mu fene. Haba ka 12 haba ka 14 bose nafata byose ariko gutya kabisa. Nyumva. ibaza ko naje narumamye none ngaba naraje mu barokore masenge kabiri yaraje ureba ibitangaza by'Imana. Reba tokosi kuntu yahiyara kuri bamba kubera man kubera usamba inge wajaga muri tokosi na n'umukiriya mukuru we banjiza mu gatabo na ruwambere ukwezi nakora ukwezi ijoro rimwe nabona nataye muri tokosi. Umva rero bwageze ku mwami Yesu Kristo umva ubu wakiriye amavuta y'Imana yakugezeho kabisa. Umva Pasteri kabisa niyo hari ijambo yigishije Imana ishimwe ugira uko muva mu biyazya bwe. Umva kabisa vuga ati haleluya Mana urakoze. noneho wamwanga ibiyobyabwenge uzitabi nawe udaye kwishi dore ryaranyishe kwa kumva itabi. Jye nagiye muri Kongo kwibikiyiko bankize mu mapine bamena we esanse ijambo ry'Imana yambwiye ati uyu mwana mu mubari ariko wa mwana enda kurokoye ugomba kugarukira Imana kabisa. Yesu ngo Imana wayishinje Imana wayishinje uziko nanywe itabi nkaja nibona nagiye mu ijuru. Ibaze ubwo yaragezeho Jera itabi nkaja no mu ijuru n'abantu bavuga ati nagezeyo. Imana icyubahiro, Imana icyubahiro ni cyawe, mwami Imana icyubahiro ni cyawe. Naho irosi iyi si nta kintu nakiza kiza isi muzasebera ku isi musenga Imana. Mbora Pasteri nawe uri yabikaga Pasteri Pasteri Mwajya mureka kuremeza abantu ko nge mvuye kwisengera urukumbaza Pasteri wajya kureba Pasteri kandi gucyo mukuru umuntu ngiye kumucyumutisha mu kanzi. Injira. Imana tugufashe iki? Kigufashwa n'abazimu, ujye unsengera aho kubwira ibazanye bigabanye ko kiyongera kwa mbere naratuye. Kwa kabiri ndatuwe. Kwa gatatu ikibazo ndi gutura ngewe. Ndije dibana. Ese mwana w'Imana wavuze neza kugira ngo uzabone ubwami bw'ijuru. Vuga neza vuga iki nangishi cy'amaturo. Sambe sango hejuru yawe. Vuga neza n'ukuri ko Imana uzabona ubugingo buhoraho. Imbwa gusa daimon nda satani gusa. Uri Pasteri wa hehe. So wanyaimbwa we yubare tutavuga nawe yubare tutabana nk'abo. Ubu nashita bibiri hasi ukosora wambese ile. Pasteri nawe. Erega ni satani warunchutse.